Takush legaltik, yantik gilel te bendición kichotike, yantik gilel te bitiashkopohotik, spisil te viñashkotak togoltike naik me, Hani me aitascap te cajual de Cristo Jesús. Hay un yayal descubrió tavanti Salmos 37:1. Mames ilinat yun te machadik chopol yotanik. Mames tito nuka wotan yun te machat chopol yatelike. Te me ay machat yutinat amatas labanat amachayistak optayat. Yash ilinat yun sokte stito na wotan yun. Pero ya descubrió se mala mecha paz. Biyun hermanos ayawaikini. Hay un copte ashtun yun te ansubinike te mawa ay descub Dios pero yalik karmas chik. Habite miñas paste answinike yani meslobesit a yal taba de Gálatas 6:7. Masha lolo yabaik te Dios se mashuta laban el abunik. Pisibias unte answinike hani mias lobesita patil bajel. Tohol nates ilinat yune te mamachas kontra inat yista kopdayate yes levatamul yes labanat. Akayils va. Como ora y hasta aquí, si te descubrió tabanti, Salmos 37:2, como ora y hasta aquí, hich te minutil, ak, hich te minutil, yashal hamal, yamestaki, no pawaya. Hoko te a mamuch, o te a mam, o te a papá, a mamá. Hay las naves bate winik te mero chopol yatel te mero malegu yatel te chopol yotanik. Hay las naves bae te chopol yatelike. Kushol tobal. Maokish. Name ilaje mikish. Ayikista mukenal te machawen chopolike shaname. Tohol naste yash ilinat yune, ora lah yash takih, ora yash lahik bahel, ora yash takih betul te yah te ak, histi minutil yash al hamal, yamesh takih si. Te yuka. Y te este consejo, tal versículo 3. Agasmuk ulina wo tante Jehová, sokpásate bin leke. Te me cagante lek shibata kusle al dejate, sachival, ha agasmuk ulina wo tante Jehová, viti aimine, te has saco Dios, spisil te vinyashkota pasele. Ischeval, pásate bin leke. Como te me jala paz euk te bin maleku que, ya me está quijata ahora euk, ya me caló besite bin gatsune, hayon te me cacan lek shbata kus le jale, hasha paz te bin leke, hich ya ayinat, tak inal, so que ya kamulan te bin smele lile, chites cop te cajualdike, buen lecte consejo yun te cajualdike. Te versículo 4 y altea, acasmula nawo tante Jehová, hichi ayaba te bintik yaskante awotane. Ha había hermano te yasmula nawo tante Jehová, ha te yagawal cajual, aitak ab cajual, yashua un te kawabun cajual, te bin matos taoje. Y de cajualdike y a la yabat te binti yaskana wotane. Ta versículo 5 ayalchan. Akatas tohol Jehová te beja un akasmukulina wotan hichias pas te viñas campasele.
Jamin, hermanos amigos, te beja une. Yakawabetas kap Dios te binka mela wotanyun. Yakawabetas kap Dios te akusle jale. Yakawabetas kap Dios spisil te bin mata taoje. Akatas tohol Jehová te beja une. Te alnichan a une akatas kap Dios. Akatas kap kahwaldik te bin eskushian baldapatil bajel. Ajish keremetik. Mashanaban shatehat, mashanaban yesnainat, mashanabit yesbata kuslegal, akatas kap Jehová te binka mela wotanyune. Hakas mukulina wotan. Las cabezas cap Dios, las cabezas cap kuslegal, hayas nas tukel de viñas pas te kahwaldike, hasmukul kota nabi. Ayat bala chamel, akabatas cap kahwaltik. Ayat amelotan, akabatas cap kahwaltik, hayas pas tukel te kahwaltik te viñas kane. Te mayata chamele, kahwali ayoni, ayon da chamel. Yahkak batak ab te kuslegal kahwal. Hadia kawal kahwal te mas lekubone o te mimao ke pero jun kotan ayon ha akasmuk ulina wotan aunque hay chamel kawai pero hay smuk ula wotan hichias pas te viñas campas ele shites kopte kahwal dike kalahaya smuk ulina wotan te kahwal dike aspas te viñas campas ele ayo mashameli shawotan akatas kap Dios spisil te vingamela wotan yune hich me llames paz te kahwaldike ha akasmuk ulina wotan te kahwaldike yanto vuelta. En contacto. No olvides seguirnos en YouTube, Sammy Chicog Oficial, en Facebook Sammy Chicog e Instagram Sammy Chicog. Allí estaremos siempre en contacto. Escuchaste el mensaje, es el mensaje de nuestro Padre Dios. Guarda eso en tu corazón. Él te ama como nadie en este mundo. Él dio la vida por ti. Jesús te ama. Y escuchaste su palabra. Ahora te toca compartir. Que todos sepan que es salvación y vida eterna. Y escuchaste su palabra. Ahora te toca compartir. Que todos sepan que es salvación y vida eterna.